алейкум, урметлі достар ve балачықлар. Эфирде аят дәрслері программасы. Сіздерінен кенеде мен Наиле Османова ve мен Айдар Меметов. Бүгін бізді пек мерақлы мұсафырмыз. Белеки мәнеджи Энвер Муртазаев. Хош келдіңіз, Энвер аға. Алейкум сәлем. Насылсыңыз? Шүкір, гүзел. Мына келдік бүгін қызмет oldu. Сізден көрішмек, танышмақ, Айдар бейінен. Сіз Наиле ханым. Бек гүзел. Сіз бізге қандан келдіңіз? Біздер мен мұнда яқын яшайым сізге яқын. Сарабыз соқағында. Сіз қайда doğuldunuz? Мен doğuldum Çirçik şehrinde, Ташкентская областьта. Ne kadar yıl anda yaşadınız? 26 yıl anda yaşadık ya, 26 yıl. Anda yaşadık. Son kısmet oldu. Көчіп evге Қырымға 84 senesi январь ayında. Yaşımды қанда yaşайсыңыз? Мұнда Симферополь районында Сарабыз несі койында. Сіз қайда оқыдыңыз? Мен башта оқыдым музыка мектебінде. Бірінші ожаларым еді Сулейманов Халил Харасанович бар еді. Оны бір белі оғлысы бар, Рустем Халилович бар, Сулейман Бекін біледірсіз, Бақшсарай тарафта яшай. Ondan соң оқыма кірген едім музыка юртовына Беговат шәрінде. Анда оқыды Сабитова Шефхия Исмаиловна Ожада, сон Сабиржанова Гүзел Харисовна оқыған едім. Анда бізде çok namlı çalgıcılar çıktı Begavat şehrinde. Çok meraklı adamlar var idi. Topçiler var idi anda. Çerkes İbriş var idi anda. Anda bek güzel klarnetçi İsmail Ağa var idi klarnetçi. Namlı İsmail Ağa. Zeyin Usta var idi. Ziyega trubacılar vardı. Çok meraklı adamlarla tanış olduk. Anda görüşken edik. Соны bitirген соң hoca alıp çalıştık. Beraber institutқа кіріп, institut оқып, Ташкентте bitirip келдік мұнда Қырымда yaşayımız. Sizde en sevimli hocalarınız var еді? Hocalarımız bek meraklısı var. Hocalarımız bek yaxшы hocalarımız, шында айтайым, Ташкентте ешмекші білгенлерім, оған сойларын да айтайым. Ташкентте Повер Наум Ефимович бар еді, оны ешмекші біледім. Брейсон бар еді, Михаил Борисович яңғышмасам, Титель бар еді. Олар чоқшы Өзбекстанға ожалық еттілер. Олардың учениклерінде, бізді талебелерінде оқыдық. Сон ожалар, яқшы çalışқан ожалар, сізде суалге жауап берейім. Яқшы ожалар мұнда бек жоқ Қырымда. Абдувелиева Эльвида Шефетовна бар. O da Ташкент Çirçik'te оқыған еді. Сон Ташкент консерватория бітірген соң Казанда аспирантура бітіріп, шында училищеде музыка юртында Ахметште дерс бере, университетте, Кику университетте дерс бере, доцент несі бар. Ondan da gayrı çok yaxşı hocalarımız var. Бақшсарай тарафта бар hocalar, Куйбышевде бар hocalar, yaxşı var. Ахметште бар. Hocalar çok var. Herkesten bir parça paylaşıp öğrenimiz, bilgenimizni koyup. Sizde en sevimli dersleriniz var? Muzika taraftan yok, sanat taraftan. Muzika taraftan? Muzika taraftan, evet, bilesiniz mi? En meraklı çalmağa kvartet, 4 adam çalar. Violonçel, alt, ekokemane, son fortepianoda qoşula. O bek meraklı kvartetler olaydı neler. Onu bek seviyordum, beğeniyordum çalma. Ansambl, kvartet, akademический neler, камерная muzika. Siz özünüz oynaysınız ya kimsinin? Şimdi kvartette nelerde çalıyorum, ben ders berem. Ama бар балаларның, çalgıcı балаларның, Нариман Османов, Қырым театрда çok çalıştı, аккордеон da çalaydı.
Амет Ибраимов бар, осы акте яшай. Руслан Османов, о телевидениеда чалыша Қырымда. Аны оларына бәрабер біз чаламыз вақты болғанда, сыра түшкенде чаламыз. Я сіздің балалықта сізде ең сүйкімді ойыншық бар еді? Ойыншақ. Ойыншақ. Бек яқшы неше. Кішкене болғанда мен екі дәне таячық йоңға япып, пышақларын темізлеп, жай япып, ойнайдым кеманы çalғанда енетейдім. Сон бар еді чанақ қақып үйреді мазбарда, соны он көріп, мен кеманеге бергендірлер, мен белдесем. Я балықта ненен оғырашайдыңыз? Балалықта? Нас çok шинен. Herkes baladayın oynamak seviydik. Futbol, basketbol, yüzme sevdik, плавание дегенде бізде балабан канал бар еді. Анда ялдайдық. Су, бек суық еді. 11 градус суықта юнайдық сабадан ақшамға жи. Сон не севедік? Бізді бабам раметлі Ялтада бітірген еді, техникум виноградарства, виноделия. Юзым сачмақ, кесмек, анавлешілерін оқырашайдық. Демек бабаңыз юзым сачайды? Қырымда это техникум бітіргенде ЮСК ады, Южно-сельскохозяйственной культуры. Юзым сачайдық, алма, армуд. Бабамыз юзым асырайды, алма асырайды, көредік нас обрезка япайды, кеседі, оларын нас түблерінде чаначықлар япып, сулансын деп. Не үшін дегенде Қырымда су бек аз еді, етмейді. Бұтын түблеріне қазайдылер, әзірледілер чана дайын бір шей, ямыр яқса толсын деп, суарылсын деп, әулешілер көріп өгірендік азған ачық. Юзымден не пайдыңыз? Юзымден столовый юзымлер оны не пайдалер? Оны ашайдылер. Сой соққа барғанда бағышлайдық. Уле юзым бар еді. Сізге айтайым, назады десем, я Паркенский, я Октябрьский, надым білмедір. Бек ері, жевіздайын, ері. Бір дәне салқымы, бір қопқа толдырайды, бір дәнесі. Адылары да башқа бар еді, Победа бар еді. Бияс мускат, розовый мускат. Олардан япалар, сіз білесі, юзымден, япайдылар анау шейден, уақыт уле бар еді. Сок япайдылар. Сон башқа руинвейз бар еді, тайфи бар еді, чоқ юзымлер бар еді, алмалар бар еді. Я юзымлеріні неге кесмек керек еді? Оларына кесмесең, олар дақ олайдылар, уфақ еді юзым. Не қадар чоқ кессең, у қадар ерлішейді юзымы. Насыл сізді ұлған еді ән балабан юзым? Насыл ән балабан ұлған еді? Юзым? Ялын айтмайсам, бір 7-8 кило бір салқымы бар еді. Розовый юзым бар еді. Мен сізге наз айтайым. Қапогінде чешме бар еді. Оның үстінде юзым осы еді. Келген адам селямакликім дегенде біз көзімізге бақмайды, топеге бақайды, анау юзымлерге бақайды. Бек мерақлы еді. Ана бабаларыңыз кім? Ана бабамыз, бабам рахметлі айтқан едім, не еді да, оқиды, Ялтада оқыды, доғыма Байдар таларқтан, Балаклава районынан, Ұзынжы көйінден еді. Анам Қуышлы Бақшсарай районында, Қуыш көйінден еді. Анам бір бек яқшысы бар еді. О қадар яқшы еді, уже Өзбекстанда болғанда, бабам 40 яшын толдырғанда іште қолын компрессный цехте зарарлады қолын. Сон зайыф олмасын деп алды кеманы огренмeye 40 яшын толдырғанда. О уақытта мен бұл дүнияға пейда болдым. Сон бабам кеманы огренеді, анам түркі огрете өді оға. Сон уже бабам азған огренкен сон кеманы чалып түркі ерлайды. Кімерде чалғыжылар келейді. Анам чүберлікілер азырлейді, яйды қамарын, етін етейді, ерлайды түркіні.
юрлатайдылар. Бек яхшы түркілер айтайды. Қарбамдан қалмалы олши. Зулхетиземда бар еді. Зулхетиземда раметлі бек güzel түркі айтайды. Анамда бек güzel түркі айтайды. Қалған тезелеріміз, олар да ерлайды мен белелесем, но жоқ оларын көрмедім. Сон, мұнда келген сон Қырымға, анам бабам көшірген сон, евлендім мұнда Қырымда. Енді евленген сон, Омар arkadaşım Emine İskender kızı. Onunla beraber evlenген сон, қорында құрған сон, 3 oğlumuz oldu. Mehmet oğlumuz, Edem oğlumuz, Rüstem oğlumuz. Mehmet mektepke kemane de bitirdi, Edem fortepiano bitirdi, Rüstem oğlum akordeondan saksafon bitirdi. Son muzikada institut bitirген еді, уже материкте. Навле шынды мұнда яшайым, сарабыз неде кеманеге дерс берем. Çok bizim балалар қатынай кеманеге, оларында азған айтмақ істейім. Не үшін дегенде, мұнда Қырымда юный виртуоз конкурслар кече, сон башқа қой. Но ең yüksek derecede юный виртуоз. Bizim Қырым балаларымыз çok yerlerin nelerde birinci turun geçip ikinciye geçe, üçüncüye geçediler. Anda da yerler alaydır, diplom, gramot alaydılar. Şimdi küçükene ballardan, güzel ballar var. Refat Kabacanı var. 10 yaşında. Öyle şeyler çalayında. Da endi başladık çalmağa. Bizim zamanda öyle şeylerin училищеде çalaydılar, konservatoriyaga kirген soylarda öyle olaydı. Bek güzel oğlançık. Son var Meryem Abdurashidova yaxşı şekosi, o da küçükene. Endi başladı konservatoriya çalma. Alim var, Kabacanov var, o da emci balları. Bek güzel oğlançık. Son var, kızlar var. İlyasova Sultaniye, bek güzel çala. Var da Mavile Kabajana, o da onların tataları ola Kabajanlar. Bek güzel çala. Bu çalğanı öz başına çalmay, çalışa da. Allah bergen onlara nasıl müzikalny nelerin çalğanesin. Onlar çok çalışalar da, onun için o kadar yüksek dereceye koterildiler. Tek özlerinde gül tek koranasın. Bunu kalkını kotergendiler. Ben sizge bile aytayım da, kemane çalgı degen şey. O bir boyu çala, güzel çala, bir boyusu yumşak çala, bir boyusu tatlı çala. Tek anavdayn aş pişirgendayn, birisi güzel pişire, yaxşı pişire, birisi tatlı pişire o aşlarını. Muzikanen ana aş deyişi bir-birine kelişe. Men mektepke ballarga aytam, mында bizden muzikальный, кулинарный школа deyim. Biz öğrenemiz çalmağa. Ne kadar lezzetli çalsan, o kadar yaxşı. Ne kadar lezzetli yapsan aşını. Қолдан ne kadar yürek koysan, sevgi koysan, o kadar lezzetli aş ola. O kadar güzel çalgısı da ola. Öyle bir boyu okugan soylar var. Güzel çalalar, konservatoriya bitirgen, aspirantura bitirgen. Bir boyu bitirgen, kulinarный техникум yaxşı bir şey. Но öyle adamlar var, bir şey bitirmedi. Güzel çala, ya kemane. Ya öyle adamlar var, bir şey bitirmedi. Güzel aş pişiriyor, lezzetli. O şeyge aytalar, Allah bergen, самородок deyler mi? Öyle şeyler. Ya, mını biz kemane göremiz, ya? Kemane için aytayım bir-iki söze. Şunu kemanen көрсетейін вообще. Ablep bakanda ballarga bak көрсетейін. Bu ne şey? Kimge oşaydı? Nege oşaydı? Men deyim, bu ablep bakanda buna başı, boynu, omuzları, ablep kışqa oşaydı. Ballarga öğretkende kemane, bu jay. Bu Fernand Buk tayaçığı, bu at qala, onu yaparlar, temizleyler, yaparlar.
балаларға үйретемін. Кеманы не себе? Қыз бала не себе? Назық себе, емшақ лафесі. Кеманы де себе, өзіне не қадар емшақ нетсең, о қадар қуанып емшақ сесін бере. Кеманы де мүмкін түрлі сеслер yapmağa мүмкін. Сізге айтайын. Бір масалдайын айтсам, сон кеманеде аз ғана ұшаттырмас деймін сізге. Бір ерде ақшам, еже, еллер ұфре, көпеклер афра, бір кімселер адамлар ет, тук де. Сон аран қапсы қачыла. Көпеклер афра. Сон сығыр сесі чықа, боға сесі. Мен оны сізге көрсетежек олам. Келе, бір құшылар үші. Көпек афырғанда дейті да, сон қырсырлар келе, мүкім келе, білмеймін. Үрелері келері. Сон қачтылар, күттілер. Анау кеменеде түрлі сеслер, құш сеслер япалар. Мен мектепте баларға өгретем насыл. Кеманеге алғанда, нешін дегенде, нәзік шейді. Кемане үстіне қоймалар. Абле алып, самолет насыл уча, яваш. Емшақ қонсын деп, бізде кеманеде прикосновение де. Аушын өгретеміз. Соны өгретеміз, анау телчікні азғана сипаламаған аз дейсі. Авлешілер өгретеміз. Қолларын бошатамыз. Кеген балаларының башта кеманен біршін көргенде, епсі алажақ ола, алмаға олмай. Балаларын өгретем, кеманені қоймақ керек, қоямыз. Omuzға қоямыз, башымызын кемінің үстіне қоямыз. Жайын оның үстіне қоямыз. Теллер үстіне, пармачыларын оның үстіне қоямыз. Сонан ау байырдан чананын таялармы, лыжанын таялармы. Қоямыз, и топ. Таямыз, топер. Авлишілен өгретеміз. Сон байлышылаймыз виртуозный штрихлерін. Он уже оқығанда музыка юртына өгретелер. Біздер он балалықтан ойнап нетеміз. Оле штрихлер бар бізде, рикошет бар. Он шын біз әбле ойнатамыз. Ташлайым, сол шырай. Сондайық, енді бұл бірінші. А сон әбле yapmak керек. А şey bir şey yok, Ama yapması bir kıyın ona öyle. Екіден айтамыз әбле, татар балалар жоқ. Тата. Үштен олса, тата там. Дөрттен олса, тата не там дейік. Олар оны ештіп нетелер, әвеле шей. И сонда әвеле шейк бар спиката. Кенер ашаға топеге. Сон ташлаймыз оны. Ұраймыз. Evvelде бар еді, паркларда качели бар еді. Лодочка дейіледер. Анау жүргенде тоқтақтықанда таң, авле шилен авле ағнатып, балалар кішкене олғанда енді оға азыр олалар. Сон бұтын шын ярым ел оғренеміз, тек пармақларын қоймаға кемане осыне, қоймаға чалмады кіл. Абжайны қоямыз, 2 ай жоқтыр, көрмейміз. Нечін дегені алажақлар, оны алма болмай. Жай өзі чала, тек оның үстіне жүк қоямыз. Ағыр жабыршы, таяқты. Әуле оқшылар. Я сіз үшін кемане çalmağa bir қиын, ya da yok? Nasıl kemane çalmak kıyın? Anau aşçıға ашпырып пішірмeye қиын дегіл, но вақыт başka türlü ola. Білесің, бұтын огренген сон, білгеніңе көре çalasың. Бар
орта бой чала, бар яхшы чала, да яхшы чала. Соң көресің, балалар яхшы, балалар өсе, олар да яхшы чала. Не үшін дегенде, evvel zamanda kompüter yok edi, internet yok edi. Birdane avani öğrenmek için onun melodiyası var, sözleri var, ritmi var. Asilet barayısın, dignedik çalgıcılar nasıl çalaydı? Yaxşı bilgen çalgıcılar, evvel zaman Bakşaray'dan çıkan çalgıcılar var. Onları dignedik. Ne için degende, abile korseniz bir turkunu bir boyu bir türlü çalar, başkası bir başka türlü çalar. Onda gayrı bir kimsede ritmi bir dani, başkasında başka türlü. Onun için herkes bilgenine göre neti. Ama bizim işimiz saklamak doğrusunu. Öyle adamlardan bizde kaldı, bir iki adam kaldı. Ну, айтмақ керек. Мен белесем, бізде именно Қырым çalgıcılardan айтайын bir екі. Enver Ağa Şerfedinov бар еді. Он çalған şeylerini çoğusu көрмеді, eşte toylarda çalar. Ну, bir plastinka бар еді, анда tatar şiirlerini okuyediler. Uzaktan kemane ses çıkeliyordu, Enver Ağa çalaydı, yalnızlık. O kadar lezzetli çıkaydı, o kadar dülber çalaydı, profesyonel çalaydı. Ondan da az gana Enver Ağa Kamburov бар еді. Bek usta adamıydı. O da Oğuz'un nasıl diyeyim? O da Oğuz koğuştu Oğuz'un bilgisine, Oğuz'un көрген muzikasına göre bek çok şey yaptı. Ama şimdi da var bizde İbrahim ağamız var. İbrahim İpekçiев, men bilesem oğa передача отдельно yaparlar. Onu unutmaya gerek mi? Yılından 10 юбилейі vardır. Men bilesem bir kimse unutmagan onu. Yılından 10 neteler. O kadar bilgen Tatar avaların şimdi men bilesem kalmadı. O adamlar, men ne için olardı? O adamlar o instrumentlerinde ne istese, nasıl istese öyle yapaydılar. Bağışlanız, siz aytınız İbrahim İpekçiев, E? O bizde olgan edi. Men sizge anladım. Men sizge aytaymaysa. Men İbrahim Ağa'nı ko'rdim çalgan 73 senesi bir keldim ailemizge chechke to'y çalmağa. Chetdan keldik. Yaxshi çalgıcılar var. Bak turbachi yaxshi çaladi dediler. Da vaqt bilmediler kim bo'lgan. Turbachi хороший dediler, yaxshi çalaydı. O vaqt 73 senesi edi. Chechkdan Begovatga Qissaqayga tushgan edi. Son men muzika yurtiga kelganda İbrahim Ağa bitirdi onu. Men yanlışmasam 74 senesinde bitirgen edi İbrahim Ağa. Men o yıl kelganimda aytdilar, "Ule yaxshi turbachi bitirdi bu yıl" deb. Bek güzel turbachi bu avle aytaydilar. Ondan son men kirgen son o'qidik. 76 senesi Edem Ağa kompozitör бар edi. Nalbantov. Onun 50 yıllığına biz hazırlanıyorduk konsertine. İbrahim Ağa çalacak edi truba, oz avasını, Edem Ağa yazgan avasını, men keman avasını çalak. Öyle oldu, repetisiya yapkan edi, көрген edi. Men o vaqt çalgan edim o konsertte. O vaqt уже İbrahim Ağa'nın yakınca bilip başladım degendayin. Ondan sonra İbrahim Ağa'nı siz de bilgen son, men de aytayım. Öyle mesele var edi. Bir yerde çalaydılar İbrahim Ağa toy. Yaş İbrahim Ağa, Ziya Ağa turbachi var edi. Rifat Ağa var edi. Bayramov neden Samarkanddan kelgen edi. Öyle ustalar. Onlar çalıp biz çapı var edik uların çalgana. Onlar o kadar net ediler. O ateş yanğandan koterediler o toyun. Da bir meraklı şey aytmaz diyeyim. Bizde var edi, Emrusin ağamız var edi, Ahtemov. Bek usta kemanede okuyaydı. Toylarda turba çalaydı. O kadar güzel çalaydı. Ama akaryonu da beter yaxşı çalaydı. Kaysını yaxşı çalaydı men bilmeyeyim. Nudarin de bek güzel çalaydı. Öyleydi toyga baraydı sanda. Toy başlaydı. Son kudalar keçeydi, tanışlar var idi. Emrusin dostum, beraber koşulup toyga barıp
Имрусинаған ялбар еді, о да çalып береді. Бек güzel çalgıcılar бар еді Имрусин Ахтемов. Это Алла рахметлесін. Мына олардан қалды Ибраим аға Бекчиев. Бек güzel, бек яқшы, çok білгісі бар. Алла сау берсін. Мен белесем, о бір трубачы бар еді, Тимофей Дакшицер. О 80 ел толдырғанда да çalайды трубай. Мен белесем, Ибраим аған 80 елында да о бір екава çalар, қысмет олса өзін. Doğan ne? Энвер аға, бізді студияда масал кеби әрші бар. Мына бақыңыз біз микрофон қойдық. Сіз үлде дүлбер кемане ақында айтайдыңыз. Белкім бізге бір шей çalарсыңыз? Bir екі ава істейм. Bir ава Энвер аға Шерфидің шекелінде тұры жарым çalma. Bir avan İbrahim ağa çalğandayın tırışarım on şekilinde. Bir tane avanı isteyim çalma Enver ağa Visulayv var edi. Canlar ağırtmaz, on Enver çok edi, Vesik deydiler. O Samarkandlı, Samarkanddan koçken edi, Zarişinde yaşaydı, Allah rahmet eylesin. Onda da bir iki gençlerimiz var, on şekilde çalıp bakar. Maşallah. Sağ olun. Biz pek beğendiniz. Enver ağa, bakın, mana şimdi ayet dersleri programması. Siz ne isteysiniz balaçıklarga айтмаға? Балачықларға
музыкамен оғрашқан балаларға мен тілеймін сабыр, çok çalışmak. Niçin degende adam bu yaşayışta bir yükseklikке көтермек керек. Өзін yapқан şeyin yaxşı yapmak керек, тырышмақ керек оға. Алла оларға yardımcı olsun. Çok yollar açık olsun. Sağ olunuz. Ayda Enver ağa, çok sağ olunuz. Biz sizni pek beğendik. Sağ olunuz. Ayda dostlar, bizim programımız sonuna yetti. Hepinizge sağlık nen kalınız.